السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كي أرانتنا نما قرتي مصيبة نتبوته أبسسي سدافين قلبه وبلي زخين يخا مصيبة نتبوته يا قبسها غافركو أبسخانا سيدامو بربادة خير ما في ونتات هندي خير ما قابتوكو namni tokko rabbina haddaadhaa jeeti wadaaja galche hoggaa wadaaja galchu wadaanyi halkan guutuu rabbi kadhachaa fi bulee kayeega amma biraa kute aboo rizqiin dhabe rizqii tanaan dhaqallatee guddoo rabbiin tabaadhee addoo rabbi sibiratti hadhalchisu jaa du'aa naa godhaa jeeti kasitti wadaaja teessisee du'aa goosifate hoggaa isaan biraa kutan rabbiin namticha numa qabe akkitti qabe garayaa sadaan qabe garayaa san qabeetuma alatti oofee laal duuba laafise akkasitti kaaboo haakimaas geessanii kalaafe kana kayarate kana fidanii hoggaa kana rabbiin kaa rizqii baafii dhiyaa ta duraan gartee isaa achi kaayee fideetuma biratti godhe kana aboga arabar akana rizqiin abaluu dhufte jechuu dhageenyan gagandi amma du'aayin teenya qeebalamte jee dhufe hoggaa dhufu aboo kam jirti aboga kadhaan teenya qeebalamte miti jennaan aboo kadhaan qeebalamte hanga nama albaasu wahitti naman baasu jeen jaan hanga nama albaasu wahitti naman baasu jeen jaan akkasitti duuba dubbiin sun seenaa taate waan ajaa'ibaa namtichi tokko mu'azziniyan dubbii tana qabatee too bakka kara deemutti aboo hanga nama albaasu wayitti naman baasu jechaatuma deema osuma kana juuti hedduu inni kunis nama yaa rabbii kiyya gartee bal'oonaa fidi yaa rabbii kiyya addunyaa gartee oofantana amma anis guddadhe hin danda'u yaa rabbi kanin bakka ta'e siina nyaachisii jeetuma rabbi kadhachiifate amma namuma gartee sheekanii kana faa waatti bitee du'aa naa godhaa jaan kana aboo bakkatti si haa nyaachisu janiin akkasitti hoggaa bakka si haa nyaachisu janiin rabbiin isa kanaa isaarra bal'otti baasuudhaaf ni mokkore hedduu takka mokkore horii duraan ni qaba horii guddaa qaba horii kana duuba takko lama sadiin osuma jalaa dhumuuti bakka dirretti hafe ilma tokkollee ka gartee silaa inni qabe aboo diinni gartee harka kana dhahee cabse karaa mataa kana akkara gubbaa kanaan dhahee foonni godhe rakkoo hedduutu sababa sanii gartee baasii hedduu takka bakka maakimatti fixe ni dhukkaa'e yaabbolee soka rabbiin haruma dirre dhaadhaa kanaa teelee ammaan tana litoorkii harkiftu tana dhaabuudhaaf jecha dhufan amma gandi isaanii kana hoggaa dhufan bakka ganda keessa deeman bakka hundan taatu mooruma namtichaa kana diddi wanni isaan xixixixixeetuma mooruma namticha kanatti diddi achirraa hoggaa achiin deeman numa diddi as malee xixixixi hoggaa bakka tan dhufte xixixixeetti as malee diddi akkasitti mooran teenyuti yanii maqaa fudhatanii akkasitti maallaqa waggarraa irraa kireessan amaturraa kiraa irraa kafalanii waggaa tokkotti qarshii 200 fi 30 kana hanga amata 10 waggaa akkasitti 200 fi 30 waggaa akkasitti irraa kafalan saniin booda guddaa ni dabalan jechuudha haala kanaani horii san waan san duraa yaase waan sen bakka buuseef du'aa isaa gartee ta horii kana horii miilayyaa kana gala deemu dadhabee bakka ta'e siina nyaachisii kajaame santu ta'eef jechuudha akkasanii hamtuu fakkeessan rabbiin toltuu nama baasa yaa nama musiiban itti buute kheyrumaa duuba sii jira hamtuu tana boodan kheyrumaa jira gaaf tokko namni tokko hoggaa horiin namaa bade abookaa horii abaluu bade yanii gagandigaa wal dirmachiisee karaa gaaraa deema kana aboo kheyrumaa fi jaaninni
arra horii abaluu badee bara guyyanis khayrumaa fi numaja arra horii abaluu badee bara khayrumaa fi numaja gaafa kaan ka horiin isaa walii qabamee maan badin akka jirutti aboo ga arraan tana duraan hoggaa horiin keenya bade khayrumaa fi jaa arraan tana horiin isaa tokko hin galle jani arraan tana waan inni jula Allah kaajanii gandi wal kaaseetti dhufe gaa kana yaaboo horiin kan kee tokko hin galle gaa khayni barbaannaa janiin jennaan khayrumaa fi jeen lakkiin barbaadinaa khayrumaa fi dhiisaa jeen hay aboo horiin bineensa fixa lakki khayrumaa fi badee dhiisaa jaan akkasumatti waysaboo kun namtichi giseeta namaatis khayrumaaf jaa giseeta isaatis khayrumaaf jaa moo kun namtichuma akka mijeniit ajaa'iban waan ajaa'ibaa halkanuma sen gaadduun diinaa warra isaanii kana jala bulte biyya tana jala bulteeti ganama subii lolatti bantee ganda kana horii isaanii tokko mooratti hin hambifne kutteen jechu kaysaa gaara bule wayta silaa kabiyyaa diinni kuchiisu za'aa wayta gartee barcaadhaa kana horiin kunoo aannan eda garaadha bulanii akkanatti ilaal muchi xilame akkanatti hin boo'aa jechaa kaamarrachaa gartee horiin dhufe duuba kabiyyaa jalaa xarageeti ka isaa gaara fitinaa tana jalaa gaara bulchee akkasin nagaan isaa galche hoggaa musiiban dhufte khayrumaa fi jechuun isaa sun khayruma isaa taate saboo namtichi rabbiin wanni inni yu khayrumaa fi hoggaa musiiban dhufte hunda khayrumaa fi jaa khayrumaa fi isaa tun arra khayruma isaa taate gandi isattu amane jechu akkasanii musiiban dhuftu khayrumaaf dhufti akkasi musiibaa hamtuu fakkaate tana khayrumatti isinii haa jijjiiru obboleessa kiyya akkasitti rabbi si bira haa dhaabbatu tana itti hamileen cabin namichaatu akki jejan anaa akka hin qabne abbaan kiyya abbaa isaa fudhatee natti dhufee jejan akkasanii aboogaa anaa akka hin qabne gaa arra wanni tun dhufte obboleessa kiyya akkanitti jiru anumaa beekaa anumaa fi rabbi beekaa ati hundaafuu rabbiin sii kadhaa insha Allah obboleessa kiyya rabbiin si cina haa dhaabbatu hamtuu fakkeessee guddoo si haa baasu arra osoon silaa dibicha lama qabaadhee kaniin ittiin qotadhu dibicha tokko wallaahi siifin gurgura wallaahi dibicha tokko nin diree godhadheetin tokko sii gurgura obboleessa kiyya innaayifiin je osoon dibichaa'uu qabaadha jechuu kiyya akkasanii nama gartee ta dhufte tanaaf rabbiin mokoraa fi sitti fida waan karaa adda addaatiin akka ati gartee adeemsa kan kee sababa gartee si mudatu kanaan gartee deemsa kan kee diiniif qabsaa'u kan kee kana gartee if duuba deebitu silaaluudhaaf jecha karaa adda addaatiin mokora si bana walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alanfusi wathamaaraati wabashiri saabiriina dura qaraatee jirte jechuu kiyya akkasanii wabashiri saabiriina duubarra jira akkasanii wanni kana jechi namaati fi wanni gartee jaamu hamileen akkas hin cabne tanaaf jechuu kiyya akkasanii leenci kaayyoo manaa beefse malee sareetti duttu quban qabu akkasanii abbaan fedhee wanni gartee hin dogongorre hin jiru ammaas wanni namaa takka isa harkatti hin banne hin jirtu kanaaf caalan keenyahu deynawee jira kanaafu rabbiin gartee rakkoo hunda rabbiin sirraa haa furu obboleessa kiyya rabbi si cina haa dhaabbatu abshir jabaadhu kaayyoo san ta'etti fufii tanaaf hamileen si cabii gurra gartee nadhoofaa jala gurra hin qabatin jechuu kiyya waan nadhoon jettu hamilee godhadhu deem insha Allah si cina jirra yaadanii du'aa isiif goona insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.